I roto I te kawanatanga tūhono kia Aotearoa tuatahi. Kua whakaetia, ka kore e whakaakuna tonu te ai ngā tamariki I raro I ngā tohutohu āwhina I ngā take hōkakatanga. Whakawhanaungatanga hoki, nā ka waihoki aro ke ngā kura ki te whakaako I ngā marautanga mātauranga. Heoi, kai te tupu te māharahara o ngā māngai take tautōkai. E ki nei, ki te korea tai o hima e whakaakona ki te mana whakae. Ka piki ake nā te tauranga tautōkai hei ngā rā ki tua. Nei a Jess Tyson me tēnei pūrongo. He mātanga take tautōkai a Russell Smith e māharahara ana ki te whai a te kawanatanga ki te whakakore I ngā tohu mātauranga mo te hōkakatanga. But what a lot of the young people have, and adults today have said, I wish I knew what consent was or even looked like when I was at school, because had they had that, it may have prevented some harm. E ai kia Smith he kino ngāta tauranga mō ngā rangatahi atu ki te 16 tau te ohinga. Ko tahi o ngā kōtiro toko whā, ko tahi hoki o ngā tama toko ono ka pākinohia. A he huarua ake te pākino atu ki ngā rangatahi Māori. If you don't get the education out to our people, we will suffer. We continue to suffer. And until you address the trauma and you talk through that trauma and give people education and therapeutic resources to address that trauma, you'll see more and more Māori still go through the state services system. What we're sort of saying is, sex education is an important role for parents to play. It's also an important role for schools to play, and that will continue. All that has been raised with us over the course of the last year has been by parents about some of the sexuality training, and all we're asking for is, because we've been caught between curriculum, we want a well-defined curriculum agreed to by experts that actually make sure that the content is age appropriate. This is such a nonsense move. I really don't understand. They are trying to appeal to a small, very conservative section of the community who are up in arms about this being taught in schools, and that is dangerous. Hei tā Davidson anō, ko te mahere a te kawanatanga kaore I te hāngai ki ngā mahi a te aorere kura. Ara te rautaki āmotu hei whakakore I te tūkino whānau I te tautōkai hoki. Kuare, a hoha katoa au te rongo I tērā. Kei ngā kura te haipapa ki te whakamana I ngā rangatahi katoa me ēnei momo whakaaro ki te whakamana I ngā hononga pai, ngā hononga haumaru ki ngā rangatahi katoa. Ko te māngai take mātauranga Māori o Reipa hoki e tautoko ana I te tū a Davidson. Anō, ka hore ahau e whakai ana ki te hehia o te kāwanatanga hau, kia whakakore werama mō kōrero I roto I ngā kura. Koira tētahi o ngā kaupapa ka puta mai I ngā kura, I ngā kairanga hau o te mātauranga, ngā whānau e hehia ana I tērā kōrero kia whakaako. We've seen through horrific events like the Roastbusters scandal some years ago, that we need to have honest conversations with young New Zealanders about what healthy sexual relationships look like, about what consent actually means. We need to make sure that our schools are safe places for all of our young people. They actually need a clear curriculum definition, expert opinion, age appropriateness, parents consult, and then parents having an option to participate or not to participate. My message is we need a non-partisan approach to reducing harm, reducing the effects of sexual violence. Hei tā Smith, ko te aro ki te whakamutu ake I te mahi tautōkai, me tīmata I te marautanga mātauranga mo te mahi ai. Jess Tyson, te ao mārama. A mena ko koe ko tētahi atu rānei e mōhio nei koe e kai te hiahia tautoko mō te tautōkai I tāmaki makaurau me toro atu ki te whārangi ipurangi Help Auckland ira.org ira.nz. Mai atu rānei te kore warurau ono rua toru tahi whiturau. Whakapā atu rānei ki te ratona āmotu ko Safe to Talk kai te kore warurau kore whā toru whā. Pā tuhi rānei ki te whā toru whā.